Abato no emu nsam yede ko Asante mu wo NPP mu a na abeto dwa 17 na ekoso no asomdwie ene nkabom ne ntiase pa na ekoso ewo ho nti wenso da na dipefe se Abato Kasee da ye nem 7 December no de wa Asante NPP amanyokuro mu no asomdwie be koso amankunimdie ayondia. Deputy General Secretary Emma New Patriotic Party NPP amanyoko no e de atodwa se abato ekoso e wa santimantem no wo hwe ahokeka ekoso enkabom ene nhihye awodo a womo edigu akwanmu a eyade a ewi asomdwem na obebo mabaso wanamontu a womo etuye ode na se Emma amanyoko no manfo a womo eka committees awodo ho a womo di dwumadie no enim abra ne Adom News nsentwoni Isaac Amoako atwetwe nkomo no se no kire ne nsem I'm a chairperson. I was one team. And you a report. Now you the report no qua region 4 any national NEC National Council. And since mu bi ana sense and be se bi ana bibia wo manage so almost so omo de aba betu etwa. But se de se de yesi hunu no bia aye ni bibia kama. Se de Nyankopon ne da na se de di kan ye da ye general secretary ne national chairman na se ye leaders I know omo tu kwan ba ye nea. Me mani na se me committee dia yen disqualify obi a committees na ye for 4 teams na ye nti me committee dia metumi adrama na ma ka se ye wie other committees no so masunti bibia se ya disqualify obi a womo nso a womo hwese ebeto omuso aba ama omako mrahye a womo NPP amanyoko nim womo bi nso a womo ne Adom News nsentwoni atwetwe nkomo no ensem sei na womo ede tudwa sanchani anyame ayi no vet yasi aye eda na dipefe se nyame sunsun pa no ekakwabna bo ene ne dom ho enu nti nyame kan ye ho ama ya Asante achema na afo empuntu a ye hwehwe ene nneoma bebra NPP ankasa wa ya Asante achema na afo no ekọ ahohiahiam ye vote so te ama ene NDC for de omo se si omo bo se Asante achema sa vote seat no munyom beje no last 4 years now munyam ye call vetting po ye ntimi anwe me vetting e de me ma discipline committee e hu sem bebre by and this year we NC me got na say we say na as the constituency case we na bomb sem e ma me many even 10 minutes was so it tells you that there has been a change and so below about to no na any recognize any sanction there ye kwato ya ye German kai me just be bit myself